yana ne to yan plant ya to nya ya to plant so sisi e community scan bia na ya de to plant ngo wo fans obubum to bia wa ba sana community center on onim de number 1 wo dam 30 literacy ni nam scan bi ne ye de enti enra enkuntabuo ekọ so e wo sanide honorable bands eka ho ebiono na assembly member afei Nana Kofi Ataba enso etina adwam se adwamtinani ene eye unit committee for no mo secretary Sampana ene chairman Nankasa Kosovo ene bahima fo nyina na Sampana ene chairman Nankasa Kosovo ene bahima fo nyina na nanom panimfo wo bepiem wo ina eka ho bia senado man no dodo na so ebetena honom na ene ochi no na woche se sika na wogigi ni nyina no eyade a wodi bi eboa se nkwada ewo honom na se wo mu ko school a ene trunk ni troubles ni ade wo mu ye ni nyina ne todo bia wo mu di se sika ni bi eye ena enye no nkwa so sika na wogi no o bibia asisi na friend heritage fund eno no de bia no wotu susu edigum na eno no de ti se bia ho kira ba pa nya sa pa de nya anya de a obeko se sika nim ena ebi osuso no se bibi sei eso ewo hono na se sika na bia ena wo mo ede ye ewo eye wo mo empesua no so ehono the sponsor on school yes our phone asen ye be see toilet and modernization toilet ni na ya dey modernizing ye changing to water closet this can be na ye there apart from them ske ye heritage fund ya ye create heritage fund for nchirma them scan the finance anka on the account of yasman every day bia no ye to susuom 300 cedis for heritage fund on the finance anka on e be dem po finance anka ti say ye hu da how kasi bia why no ye kuya ye wi be sanso ye da question why them heritage fund of which am them dey po me da chiro da ma account na nda dia woto no me de chiro for aseman nti dam na ye ne inska no onye for committee funa no omda obi po beside wasanfo na yentua won ka no obi a ta sero sacrificial job nti no obi anya de man bibia na de ye ndem lopem no tambo so ma ya ma na allowance ye fede ye dam no ma ni nyina wi ade obegenity ska ma ye ko ende de nyu ato aba no do ana assembly no do de ye piska ye da ya de me ndo obeche nti no yen so ye boy ye ho modern na ye nya dam no ma no mesana ko bisa nya me na ho de na e besana ko biem next ndo jam first 4 years no ye de ya no mo be meiska the next 4 years na development na ya akese plans na normal ye ma ye generate ska ma community no ye ya de bi to generate ska ma na assembly won ye nkwan de ye kwata ye kwa la sulala e baba na ya na de intare your politics abambi badumpo na e bi efi de be sabotage ada assembly member no na wenti ma anye adwuma kra e baba na ye wo ye normal dada dem olukodi tare ye 30 literary sa wonje obi an bola ba me de sanai community ye bola no waja ma ndisi for the one hwedo efi de bi sabotage yenso your plan B your normal obeti one man ska more than bola no ti bola de yadamon party aba na waje nti yadamon won fe ndidi so your normal ye jeje betimi yenye ska die development of community no ti dam not ti next 4 years de amebo aye hwe 2 years when enim bibia timisi bia ye position portion assembly management no for which I fight for ti no bibia ye ebeko biem on the other na ebeko biem se nyamete ase enti honorable Dominic Banks assembly member de ma de share wo sanide about one person so ena watch se nyame ya doma obesan akonimpre nu eso nti ebia na wubisa wo ho anase waye krado kra se adwuma na wo bo nti no obesan to aba ne bio dia mana ene ona bo se obesan akobio nti enra sanide wo man no wo mu bunkonta e de kire amanfo no enti ehonsem ene de ekwoso no ebi ena Sompa kase bo de me kopie ho no ma ye de bi abesom ewo ye nwumre no miensabrim kase bo no emu channel soma me se live ewo Facebook DJ Kinadaroma edemo ho no ma Sompa 101.1 momodin ase YouTube eho no ena ewo nti na wabomodin aye ne tentem edi amame afei itu akase bo no so ye kwa kopie mu ewo ye interior minister akache eye Yera Muntaka Mohammed Mubarak and I watch say e kama SSC anu omaye yetimu edubone nom no kra no ama asomdwe eni ho no na se yentimi amwa ama amrasia ebe wiase no ebe kwakoye bo achi bi di kopem se enye de bia na ni nyina no yebe pia anase yebe sum ede egu aban no so eto de bia yeni a yeso yedi ade efa ne se no nanam ahemfo ne aba ahemafo and sorry for ekuoku de kopem se enye baakufo adwuma na adwuma no ne sa na da honom no eden na be se mfire breni no wo ma ye de o betimi bia ntise ande wototra se obi amba ne homoden se de be ya ye na ye betimi aboa na asomdwe e de aba de kopem se ba ne sa uni asomdwe na wo man mu ni na sa ban eso na afamu de se de be ya
bibi ati say no ebekofo. The needs from our individual safety. There can never be public safety if we do not have individual safety in our home, our neighborhood, that emanates into our community. So we all need to strive very hard. Yes, in terms of public safety, the government will do its best. We are deploying cameras on our streets. Today, if you look at Ghana, we have well over 50,000 cameras across the country. Will that be enough if we do not create peace within our own home and our own community? That will be a difficulty. I know that drug menace is now becoming one of our biggest challenges. And the challenge of our community is lack of we coming together. Because I always say you have a community where some people just come, 20 of them, they will start. And then the larger community is watching. Meanwhile, you have young men in the community, more than 200 of them. All they do is lament. They don't come and sit down and say, what do we do about these few bad mans? What do we do about them? How can we come together to deal with this? I've seen this in Ababo, in my constituency in New Zongo, where even in Accra Zongo, recently we had to go and support them. The young guys came together to fish out the drug peddlers within their community. We need to support those kind of initiatives and strengthen the community to take ownership of their community to say that for this area, you can do something, but I won't allow it. If everybody says, I won't allow it in front of my house, you won't allow it in front of your house, you won't allow it in your neighborhood, this one will not allow it in the neighborhood, we'll make the work of the police and the army easy. Abusuafonti Interior Minister Yera Muntaka Mohammed Mubarak ena wono so de sansemu ina tudwa sese ano akwakwa ya ade bia enye aban no kwa so de wo se ne de ehun hyem bi se de be ya bibisa no ebekofom na ne nkasa ye no ka no ewo poto kasem afa ye to aso sese ano se wo de wani hwe Ghana hanum se ka me ayi se binum kra be mabu ni na ne se nche bia na Ghana anya mfihye ne eduosia enkono aye ina ye ni tua match bosum de to so ensia na amanfo binum a wotimi epiepie ye ekogi wani no ebimu ekoya ekobebi ye di ye rekwa menkroma etoye na ebinum edi ne ho adanse ebi so eche se bebi e honum efe nti e bra no bia na wo se yetimi boye homodin na ye ko bebi a etisa Ghana man nyina adofo e wo wiase oyo omamba pa bi okai ya papa Dr. Kwame Nkrumah bia ene abom a ye kai da oman Ghana 6 March 1957 a yenya ye fan wodi efi abrofo ne sa eno anti aja ye nyina so ya behia wa ha masua ne ma bebre hu se Kwame Nkrumah anye pesemenkum ya ohunu Africa dache se anka se Africa man nyina tumi kan ye hu bomu a se na nde ye hu wiase afa na nyina se America ye oman kese no anka Africa betumi agina ho abrane empo acha abrofo no ye ni suade hunu na mesua sane ebe ya meso be be bo anchirema na yenso yenya ni suade hunu enye ndenko na mum ebe yo tena so de. What I know about Kwame Nkrumah is he is the first president of Ghana. He was the first person who led Ghana into independence. I think people should come to places like this because it reminds us of the history and then it gives us more insight into what will happen in the future. So I'm encouraging everyone to come around, visit the place he has been buried, him and the wife. It's a nice place to come to. I know it's Nkrumah that I mentioned. Okay, he is the figure that inspired what we are seeing today. Nkrumah is the generational hope. If Anka Unya the space to live in the dreamer, Anka will have a different reality. They have to know say Nkrumah did all of this, and so it's a good feeling. We encourage say Damantambraha Namumbu Nepaya Waha. Wabahabia Beshaw say indeed Ghana for let's think beyond Ghana. Young Africa. I know about Dr. Kwame Nkrumah. I don't know Ghana in 1957. Said much Ghana gained independence, and then he was the first president of Ghana, and also he fought for Ghana. And there are a lot of things, but these are the few things I can say about Dr. Kwame Nkrumah. Actually, this is my first time coming here. When I came, I think there are a lot of people around. I've not really learnt about something, but this place is a very beautiful place, and I will urge every Ghanaian once a while in your life you should come and explore this place. It's really nice. Enti Ghana eya bibiman onyam fisha no eduosia enkono na ye busa adehye binum ensem na wode profo ekeka nsem sedie na chese na ano ayedin ekowie ewosisi ano eye enyama hoden kane abo no ebinum esusu se ne bo no ayedin ebinum na akyere wo madwene o na obi kyerese wono oye well dani
na sese nam se ne bo na ye din ni ntino emma se wo ye obi adwuma kra na wo se de wo si ebo nipa ne bo de kopem se nipa ne beka se e bia wanum bo eye din enya no nko a ebinom so e kye se woton nam na eya na ebo a eba no esoso emwa kra emma adwuma na wo mo eye no entumpon enko nanim enti wototo asra ban se omra won sra ba mu na se obete so a won te so kakra ma mo se de be ya omo ebetimi ahenha ye nim say electricity de ye use ewo world ye adwuma ni mu in fact ema ye match restaurant to do rampo no wo ye estimate rampo ama ye adwuma wura rampo na usuro because wo hwe quality work obe ya mamba no na obe hwe electricity obe use a wo estimate no kra na in fact I say wo no we need diska no ho keke ana se scan na wo pe aye adwuma be ntisa electricity in fact embebebre no na enye say na tie ba aha say enemri no ekọ ne sa ye best friend no so hu ye mo every say the okan no Ghana for hwe moto abama no enyo ne ye hui lad beni maye ntimi nye adwuma last me wo ho no mo baaye ECG for baaye omo be check me meter omo se me de ka 31 million and am say na dia na me use na me de sa aka na because obi oye cost okra no on tua sa aka no enti me ko office ame ne omo kwa check e omo se still sa aka na ese me de me tua enso hairdressers kra obi a obi ba e na wo ya ama no enti ye ni enwuma ye nyina light no agi sika no enti sa ba no e na agi so obasa atumu a onjai because our light ni e plan ye ntimi kwa nhwe ye ma ene ye busua enti yesre na hairdressers for pa ene light off na mama no yesre no on te so kaka e ma ene ye ho han ye kakra light bill na sem no no kwasem first na de etua no na ye me se me cost me wo freezer mienu but se ase na ye me dum baako because me ntimi manage mienu no bill na kosro na baako ne kra no behwe no na ye dum light na nam na se eti nkofo mbefa nam wo me ho eton nuane chop abo ne nya bi ho a abeto chicken 2 kilos bi no na me ama for so ama na efri ni bi because nya se be say anajo nso say no light ni nti no koda so udum kanea ade a chia no waso nti obehwe na nam na sesa na nya e yawe ho sem o light asem de e ha obia ya tumo e na afa so enyina so enti ahoden no e wo fom na emom sika ne de emu apagya enti ade hye binum esu awomu esu eno no enti ebusuafo me de mbesi hanim say na for God and country ababeto so why na champion ababet na se na woni na bedwafo no so apensem amanyosem mu eti bomoden a se obema fidie na koso ada hanim se ya na se PSC enko enfama 21st clinic da Roma wamo na asoma sene a metimi abetina se minute duonu me de kasebo ni na ede abro nti no chane so se sa wo yare ho no ma na wo se wo komen konkodi na mba bia be wiase no na osika asa na ayare sabapa no ho no na so abamabu eno nti na da bia ya no da ho ye catch say ko 21st clinic titiripo ene se wo to asentini etwum anase bia wo no peni ba bia ya wo ya men ko ba bia ama ya fechire Pomadia se obekọ the right place na o ma hwe ama wo ho ato honom de obetim de ho ato so ebibidu ayersa ene koso honom bo mu ofidie e wanimdufo a wo be hwe ama wo ho ato DJ King so e de yeko Sompa FM YouTube live